whakawawhalahi atu hane e tau wala talu tupu ke lata mai awhiawhi nei. Kua whai whakakuanga ne kua whakahokua he whahinga hua taonga ni we, ke he tau puhala ke kumikumi ke he tau tala tu whakaholo ke te mawhawa tau maanga me motu. Hane whainga hua e whahinga hua whunua ke whakamaupopo e tau whakatokanga palananga hua, mai tau whahinga hua whunua tau kai me te puhala moa mena kai. Amara ki tuai e matakau si pote he motu ke whakapalepale e tau malolo halau tolu ne kua kisia ko mahifia i ke tau whiua si pote halau tolu tari me tau awhiong whamatolu ke ua awhiong whamawha. Whakakatoatoa e tau whiua fusie ka whetoko koe Black Heart moe amanaki ke mahomua tu he tau mga himua. Koe ahui nea whine kua whakamata tu wai he whahinga hua taonga ni we e taha whakakuanga ke lata e malutulu e tau tangata ke iloi tau puhala ke kumikumi, tohia, moe lolomi e tau tala tu whakaholo he motu, tau maanga, poke tau mga whawa toki taha. Mo lea e toko turungu furu alu tūru ne kua whakakese manako, moe makai ke hohoku atu ai ke whanongonongu ai, ke whalu tau talahawanga mai he mtakainanga ko Margaret Pointer, hangau ia ke tau puhala hana ne kua tau sei e tau kumikumianga, mai tau pepa ne kua tohia ia, hangau ke whalu tau tala tu whakaholo hani we. Talhawa i he takitaki ko Moira Enetama ke hana tau manatu whakakese, kua kisia mitaki e manako moori he tangata, ha kua whakailoi ke he mga whakapā, mai toko longa lohe tau tangata ni kua whakamauhingoa, kisia fuki ke he mam he aho i niawhi e manako ia. Kua whakakese manatu whalu ke he tau whakatutalaanga whakamtakau, e tau kakano ne kua manako ke hohoku atu, ke lata me tau ngahua whakamangwhawa, ke he tau tala mahuinga ke tau maanga. Ne ki sia i ke he whakakuanga nei e toko longa tau tangata, ne kua manako whuke i loa e tau puhala, ke lang matai alu tūru, ha koe halu tūru e tau kumikumianga, koe tau mtakawi wheka watu ki ai, koe tau puhala whewhe fuaki ki tohi tohi ai, tau lolomi e tau lot matala, me tau tala ia, kai mua atu e mitaki kai ke whetu whatufaki e tau lot matala ia, ke i loa fuki he whalu. Koe taha mena lahi fuki ne kua moa mai he whakatutalaanga, ke manamanatu e tau tangata, ke ta atu ai e tau whakamauanga nei, mai toka atu ai ke whahi taonga ni we, mai i loanga poke whakaonganga fuki he whalu tangata, koe tau tala tu whakaholo tohia, mai he kisianga he tau tangata ni we. Koe aho nei kua whakatutala whakalaulahi whalu tamtakau he motu ke he whanua tau palananga hua ke lata i mai te whahinga ho whanua, pia fuki mai te puhala mawakai ke he motu. Kua whakahokua he whahinga ho whanua e whanuanga, mai whakatutalanga nei, ke mo ne kua mai ke fuki ke moa lang matai mai, he tau mtakau he SPC mai FAO. Whakatutala mo ia e urunga hua lahi ke he whahi Ministry of Natural Resources, hangau ia ke he tau kakano ne kua puhala atu penei, moe mahuinga whewhe ke lata mai motu. Koe food, moe nutrition policy, security policy, moe agriculture sector plan. Koe tonga hua ko whitai e onono o pangahua gia he tautau, ko hoko te ke he wala nei ke pehe koe kua sei te ke mau. So koe mga hapungpungi nei koe koe validation workshop e akahan. Koe tuku atu ke he tau tangata, koe tau stakeholders, koe hai ngai tau mana halau tōne ni manako iei, poke whai mana whuki ni manako ke tuku loto, poke talia, poke nakai talia ke he tau tau pakaholoanga ko tuku loto he tau papapua nei. Koe tau whakatokanga nei mui mai tua he whalua tau whakaholoanga, moi tau whakatutalaanga, ne kua whitāni he whakahoku mai whalu tamtakau ke tau mga kua moale. Asi kua liliu ke kisia kua putuia o sina kai e tau manatu ia ke tau palananga hua nei. Mahuenga lahi. Koe tau palana nei ke onono te tō ka koe ngoa e tau puhala he whakatawhano ke langmatai, tau puhala e tau... Ai koe tau whakatawhano whukini, ka koe hawhi e tau matakau ne halo tōla tanga hua ke whakatolo maki ke mua. E tau ngā hua ka ono ke ngoa tau tō ke tunga hea ke tunga hua whanua. Koe ngoa e tau mena ne lata ke tuku i loto ke ono tau tō ke ngā hua ke whakahoro ke mua. E tau ngā hua he pahinga hua whanua. Ke tau wāla ke kumi tupe, po ke tau wāla ke moa tau kai. Tau wāla ki ke whokini. Koe taha papa whokini ne ono mātou kei. Koe food, moe nutrition security. Ono rai hae ke tūmau aniwe ke whaikai. E koe kai ni he tau whanua, ke kai he tofia. Ke moe tau kai ka
koe tau kai ke mo te malolo sino. Koe polasi nei ke lata e moe hawhi to ngahua, hawhi to mana ne lata ke whakatoka, ke whahanganga mitake to ngahua, ke maua ke tu maua ni we ke hawhi kai. A koe, e koe whahinga ua whanua ni, koe fruits, koe polasi ka ha, koe polasi ke lata moe lau iau si tau tangata. Tau tangata nei whaam, tau koe he tau whanau, moe tau matuwhiwhine. Ai koe e whahinga hua ni malolo sino, whai whakakotama, whao he tau vai, moe tau whahe environment. Whapungi nei koe tahalakaanga i kaha. Kua whakatutala mo lona whuke hala e tau manatu he tau tangata ni o mai ke workshop. Si koe mautoro mo nei ke riu ke haka e tau papa nei. Si ono ke tuku atu ke cabinet, ke endorse po ke taria. Si ono hae ke tau mahi nei mua ke whakangahua. Taha matapatu whoki koe tau papa nei ke o atu whuke matoru ke kumi wharu tupe tau langmatai ke tau motu ke tau matakau ke langmatai tau toru ke ngahua e tau matakupu tau ngahua ko whakatake e tau papa ua nei. Ne whakausia e tau whakatutalaanga moe kua amana ki whakalahi tau whakamūri ai he whakatuwhano ke mai ke whakangahua e tau manako ke lari ke whakamalolo e tau whahinga whanua pia whoki me te pahala mua kai ke motu. Kua mau amana ke mtakau spot he motu kai niskaga ke whakahokwa e taha pō tuwha pale pale ke lata me tau malolo mai he tau wafe hongfu matolu ke he uafe hongfu mawha. Tala hawa he taki ko Alan Tano koe langa ua ke nei he tau whakaholoanga tau se tau pō tuwha pale pale he motu mo kua whiwhia lahi ke mai ke whakamailanga ki alu tōlu ni ko malolo ke tau whiwa ke he kehe ne kua matutaki atu e ke niskaga. Ko sports award ke langa ua ke langa taha ni e tau se he monga mori. Koe tau category e mni ka koe youth, e tamu whiwhine tamu tindani me tamu whiwhine. He youth category, junior category, open category, masters category, coach category, mo the official hire. Si koe mena fōni lalafi ki luma the best association gane makaukau me o ki whafa. O kai tau criteria. Na kum da base ni ha e ono ki ai ko advantage ni ha ke he ai whakaloa tui ka te ki loa. Ko loa te turu ha ko heidi mua pitne ki whafa ka kai iu vihu i to whiwhiri anga ha kum na lai ko mda kau ni le veke o ka hane whai pitne ki whafa whaifuki tunga e mda kau whana whana mda kau e whare ko to mda kau na ia ka hane e whai whenonga ki whafa. Kai lalafi foki ni to makaka ini kilung ka koe mena lahi e ka ha koe to tutuanga e o ki whafa tung ni to mu ka to iloa ni ka he po ia koe ne mo e to tutuanga e ka mitaki tau nei e whakaroanga e ka ha ko include te to masters tung to veterans e a whiwhine mo e tani si honfu mataha ka he ka toa lalafi ki ei foki e to traffic e lata mo motoru ne ko osi to ko tofa ke miska e mongwa mori ko awe ka tesi mo susan mo e to traffic hakum na to toru ne tam whiwhine ne mo ne toka to record e motu ni e Oceania to ua ka hai Oceania to toru e Oceania ko Narita Sioi mo Maria ka tahala e hai record whakapā niwe ke Commonwealth o Maria si a mandaki ka hai e whakaparepari o si e tau makakai hakon toka ngai tau record ta si ai mo Narita ala prikita si bago ngai si hoko meke moni si amna ki bihia e sports award mo fa kama vehe ta ka o ki papu ni kina na o toi ka mo tu Koe mamana ki anga ke te whatuwhi hong whamatahe pale pale ka toa toa halu tolu ni makakalahi ki tau whiua ne ko hukuia niwe ki tau mtukehe koe mamana ki tau mai ki ai e tau whakarang nei ke whakahoho i fōki e tau whānau ke whakamalolo ke tau whiua ne kua manako alu tulu ki ai. Tau whakahokwa e tau whatuwhanga he tau pale pale ke aho whaiumu aho furia uni ke Pacific Way Bar.
Koe whahi tapu nei kua whakakatoa toi to whiua whusik whetoko ne kua whakatoka i he whaingoha whenonga vaeva, mai longala he tau ika ni kua whusi e loto ni kua atu he tau waka me tau posi. Pesi ni kua whai whiua ne kua whakatoro maki ha kua nā kei hanghang mita ke tau whowhang matangi, mai loka i whuke tahi kai ki sia e mahuinga he tau whiua ha kua molea e torungu furu e tau tangata ke he tau waka ne kua hoho kua atu ai ke he kauflata ke whetoko nei. Pe taha mena lahi ni kua lali ke whakahoho whuki, e tau tangata ke mailonga, e tau puipuianga, mo e tau lewekianga kai ke kua ua te ki moana. Koe wala nei ne kua lali whakalahi ai e whainga hua whaseka ke omoi, me tuku atu whuki e tau palepale ke lata mo e tau weweheanga ke kehe. Ko lau tolu ni kua kautua i ke he tau fufuta, he tau waka, ke tau mamafa, he tau ika, ko iene kautua ai ko Dimitri Vidiamu ke hana tuna ne kua moe koe whitung fumaone kilo, me taha whuki ni hongwhama 8 kilo. Ko iene tūtoru, ko Umusi Makani, ke hana atuna hongwhama 7.7 kilo. Ke tau mamafa, he katoa he tau ika, kautua i whuki Dimitri Vidiamu, tole tuna hana ni moa, katoa koe tahase hongwhuru 0.7 kilo. Tu ua ia poi o ke sene, ke lime tuna katoa, 7.5 kilo he mamafa. Ko iene tūtoru, tolu mfumaonu 0.7 mamafa he hana tau ika, katoa, ko hanga ki New Lavini. Ke lata me tau posi ni kua whakatoro maki ai ke kamate hangofua, whakausia ke hau loto i niafi, kua katoa ai hangofuma ua lo tolu ke he wewehanga ia. Ke tau fufuta tau posi ni kautua ai ke tau mamafa he tau ika takitaha, mo ai e Jim Leslie, mo hana tuna katoa he fuai koe ua 5.7 kilo. Tu ua ia Stuart Middlebrook, mo hana paala, ua 5.2 kilo. Tu tolu ia John Ellis, mo hana paala, ua 5.5 kilo. Koe tau tutuang he tau ika katoa, kautua ai a Waza Olive, mo e whai paala, mo lime tuna katoa he mamafa, hevung 5.5 kilo. Tu uai a Bryce Collin, ke he hana tau ika ne kumoa koe 5.5 kilo katoa. Mo koe ia ni tu tolu, ko Stuart Middlebrook, ua hana paala, mo e tahe tuna ni moai koe 5.3 kilo. Kua whakausia i tau whiua whetoko ia, ke he whakaroanga Black Heart, mo e mawhala, ke he whakapalepale, tau malolo, ke he whiawhi nei, ne whakahoku ai ki Kalaone. Whakausi mai hina ia da wala tala tutupu, ke lata mai a whiawhi nei, amina ki ni kamnui nei o ki whahatup ni hangau te kiai, whakamina atu ai tu whoki, koe a hopung pung, koe a whakahiko ai ane ko mai ki ai am tulu koe watu ai, mo kisi kisi atu ke he Manuele Fani, koe Angeline, hako amina ki ke liwa ki atu ia ki he Mutunaku Nisilani, ke he Aho Whaiumu. Mana ko whoki ke tuku at whakamnui nanga ke lau tulu osi ni ko tuku at tau hingoa ke lata i me tuwhatufanga, he tau palepale, mai tau tangata whiua spot, ni kua mana ki ai ke whakahoko ai whoki, ke he Aho Whaiumu e ne hanga wat ki ai. No no whepo, to lidiu ke whalewea ke whahitap ka hau. Unine po.